Tamjari, ISTV News being Tabir Sumbu Taramna, Pokjari, Housing Ahmed Pau. Tourism Mari Lenaba, Tuan Project Home Saranaba, Chief Minister Amadi Bharat Sarkar Tourism Secretary na Jatrahun Kre. Delhi da Manipur Vaban Lamang Libasi with Tara Mahani Murunda, Manipur Sarkar white paper Putok Trabadi MS Kong Singatori Amasung. Congress Party sing Haki Kalagan Kakiba Party Nate, Miam Yonan Kakiba Party and Deputy Chief Minister Gakamna from the Kre. Housing Mapur Pau. Manipur Tourism South Nanaba, Paikal Patabaki Manukjana, Tuan Project, Home Sananaba, Chief Minister Okram Iwobi, Masung, Bharat Sarkari Tourism Secretary, Pervez Dewana, Sendrada, Asizatra Hunkre, Projects in the Development of Tourism Resort, Integrated Cable Car, Amasung, Lakeside Tourism Development Project Me, Nomizing Singh Sagadaba Institute of Hotel Management Catering Technology, Amasung, Applied Nutrition Project Zatra Supuna, Sendrada Hunke, Thomas the Tourism Parliamentary Secretary, Pitiriras, Emility Mangi Babu, Secretary Langkunga Yauna at the official Kasu Saruyaki. Tourism Secretary Pervez Dewana, Manipur Tourism South Bharat Sarkar Nasu Economy and Tamle. Lamdamasi Ladiba Mosai over Fimasi, Tourism Yamna Pang from the Manipur Tuan from Singa Tourist Sports Singapore Paikapia Paikan Haki. Semisa Okram Bovina Sarkar Paikadoriba projects in Asida, so Labam from Singlaba Musing Hongdonaba, Darkar Oba compensation people like Cray, Marmaka Taradon Panilam Koibas in a house Pamliva. Lamdamasing Mausai over Fazabasing Adu Yangmani, Manipur tourism Chocolana Bahonabada, Bharat Sarkar Loriba, Tongdangbu, Tagat Fundoki, Kasi Paikaliba projects in a sea, Yauna, Miam Lambi Tongchasin Tawada, Kudung Chana Bidamak, Morang Lam Kaidigi, Sangat Liba, Lambisi, Matamwa, Junabamonga, Single and Hiki. Compensation law in a pig. How's your Musansan Tanzalaga Yum Chajan be Hore, City, Kari Haini City Kari Upaile, Masidedi. 4 season of Natana Koi Upilate, Zina Inoiba, Madam Saba, Akoina, compensation bigger over lep out Le Horagadi, Akoi, Sungsoi Shoidana Madugi Pasha, Pipam Toka Dum Pasha Pizagani, Migi Mapu Leba, Pata Leba, Adugum di Sarkarna, Namna Hana Lowshu Yaroi, Aina Suyaroi, Aduna Hana Low from Jada, Adum Junction Tanzalaga, Dum Sajan Cotton Adum Toragadi, Sidi Kadai Degi, Mayangi Masinia Koina, quite the game Maru Basi. Mayangi moral support Sineva Mayangi, Amna Darkar Wipsi. Delhi Riba, Manipur, Vaban Lamang Libasi, with Taramani Manunda, Manipur Sarkar, white paper, Putokadavni, Putokta Batarabadi, Akan Makong Zansilagani Hana, MSK advisor T. Ice Udoiluan from Dokre. Nasi MSK head office the Pangtopa, Pamusunaba Amada, President MDK Serazudin, Amadi Accent and Affairs Secretary Peter Karam Nasingba. Musing Susaruyaki, Udoiluang Makata, Delhi, Chanakapuri, the Leba, Manipur Babanasi, Mapu Panda, because of Manare, Manipuri Lapa Tuan, Bakanlups me, Punbayabagim from Late, Tuan, but non local Singata Leba Madi, Masida administration, Toriba Asisu, Manipur Machana Te Haike, Awang Polam the Gimioke, Tati Tawi, Tobi crime, Hengal Libasi, Manipur Sarkana crisis management, Tawibatangai Fade. NEC Amadi Mizoramda, Manipur Baban Lampito Kibasi, Yabangam Loy, Awang Nopolam Namgi, MP Singda, Apil Toraduna, Anti Racism Aina C. Oina, Chananaba, Pressure Pigavane, Delhi Board Amadi, CBSC course Manipur Itihas, Yawalu Amadi, Delhi Electronic Media Channel Amada, Awang Nopolam Dangoba, Tongan Channel Ama Happy Hike, Amaromda, Babal Lasida Electric Transformer Amatamjuna, Kudong Chada Libasi, Sarkarna Yangsin Machangi, Manipur Information Center Asisu Matau, Taudabaga Submanare, Pantobi Emporium, Renovation Tawu the Sangliba Sempermasi Yam Chana de Delhi Delibichin now Sina, Taval Soma Tawigano Amasung, dress set for the Su, Section Naba Handak, Yangsin Masur Wadu Yaukiba MSK advisor Sina Funduke. Demand of Jason Manipur government, Machine 15 days, Bogi Manunda, white paper Maputopi, Marundi Karino Harganda, Manipurgi, Lainiba, Bhavun Manus, they the Sanaka Purigi. Lam Chaurabasing to give power supply si a base land, Madu Tame, Maduna Karigumba, rainy season Matamdadi, a sing Madu put Aniboki Sanchi, I am Matamdadum Hazinduna lay, Adu Mui in Chin Tona nobody, Pam Lerami, in case Machin Nazi Pelu, timing Tanka Toga day, Mai Pokai Manipur Babun, Tum the Saudi, Marum Sulati, Mang with you Marum Sulati.
Congress Party asi miyam gi ihong na oikibani haina Deputy Chief Minister ga khangam na phongdokre Kaisam Thong Kendra Youth Congress Committee na sidrung asi Kaisam Pat Community Hall la pangthokpa Youth Congress Enrollment Program da ga khangam na wafam asi phongdokibani Taramas da Kaisam Thong Block Congress Committee gi President Salam Ibochau Parliamentary Secretary Victor Kaising amadi hana Minister Oremba L Jayant Kumar Susur yaki wangang kibasing na phongdok na kibada Bharaki nupi amadi naha singda akan maming changduna Indian National Congress asi chahi Chahum Sumna Panana Pandam Tamle, Kaisam Thong Kendra Gisu Congress from Pangal, Kankana Honavada Asoba, Rumamo Hensi Haiki, L. Jayant Kumar Nahosiki Matam that Naha singing Maru Batodang, Amadi Nupi Singda, Hena Sakti Pibagi, Tausil Ama, AICC Vice President Rahul Gandhi Satribasi, Achuma Kontani, Manipur Sutuan program kaya pangtukli, Kaisam Thong Kendra Naha Kaya Ngasi enroll Tauki have often Fundoki. Deputy Chief Minister Gaghang na makha taraduna Congress Party bu mapangal kangkhana na honabada miyangi asobut thodang lei party sibu thazaba thamduna Bharat ki danatana malem sinbathungna masi masa mareng hundaba yauroktre ngaiha ki khalaga linkatpa party nate matam amada British na Bharat pu khudum chanba matamda penadraba Bharat basi singna masa mathanda haunaruba tawduna haurakhiba ihona party asi oirakibani maramadra jat bizat dharma amadi loli khenaba thamdana party asna leivaki yaifanaba thabak paikhali haiki Congress movement, Congress organization, Amadi Congress activities across the countries. They Congress party, organization, Amadi branch, Lising ani tara margi academic session gi mission school singda ming chanbagi lottery tawada khan khiba mahiru singa ming chan khibagi changdam na duni yengda yamna chawna khenare haina MSF ki chirol man hairi lottery tawduna khallaba angang singi makoi ne lokhiba form number singa loina na lautho kadabani amasung makoi gi listing ningthina namtholaga thet kadabani admission gi lottery tawada form gi mamal logdana basu MSF na appeal tawri handak lakadoriba lok sabha mikhalda inner gi oina BJP gi ticket tanarambi oinam BJP dagi tolage haina BJP Manipur Pradesh ki President da ai bachero pisin krai na ngasi Manipur Press Club ta Indira Masana phungdukre miyam gi apam gi matungina mikhal thengnadabagi aroibo warep logani BJP simhana yamna nungsina khanjaba party ma oirbasu party manungda aranba taw miyoi khrana fajakraba party wakhalol mahle haina nungaitaba phungduki nupi bu namda biraba nupi bu discriminate to biraba nupi gi nama hanne yembidro party amada Nupi kaya siga sakar mai to dana koi thola ka dori no miyam na khangi nupi mane rajniti da lak ba haibase asukki matik awaban nupi singdu oiba sabai sa asukki matik yami adubu nupi macha duna nupa singdagi hendna national level da north east ki state ipan gi insa horak dana leiraba party ki atu gumba soldier amabu ikai ba piba amadi miyam mamang be sal to ba nethabi ba Party ki lahi ba rule puna mangak taba 2013 ki May September ki tang 13 ta sangak pa candidate amaguna maru ai ba party ki musing bani haina khanba aduga party ki sahi kaya ni sangsina warakpa energy ki pingjari ba masagi ngamjaba makhai party ko kona jaba aduduna party ki point ticket tharka matam da khana bidragadi Bharatiya Janata Party ki asade hingi ba Party sina normally ekhoi soidar masa khangbira kanena hariba tungi asagi na vote kane na khaluri ba mising adu ticket phangane na khoi sa to buya bra
Thawbalagi kasum kulen phawi lambi sembagi thabak toba miyoni sakhangdaba singna sakhiba Mars anigi ayukta Yaripok Police Station manung chanba som raidagi fakre makoyani adudi Devasis Mandal apopa Samsundar Mandal West Bengal gi Suridagini atopa amaduna CS Ajit Singh apopa CS Arun Singh Assam gi Kasa Rajbari Gate Part 2 dagini lambi si BBC Infrastructure Private Limited na matam khring mamangdi semba horkibani Quarembal Kaitel da Port Yolibasing Marakta Khana Chene Batolibasi Live Tivani Masida Sarkar Kudyawi Haina Manipur Kaitel Nupi Maruf Quarembal Kaitel gi General Secretary M Memanangasi Manipur Press Club Pangtopa Pawi Sing Unaba Amda Fungo Kre Pawi Mifam Sida Nupi Maruki Ima Sing Muslim Council Manipur Secretary Haji Arafat Ali Amadi Muslim Ima Ibel Kayasu Saryaki Haji Arafat Ali na Kaitel Matang Hadak Tokiba Todu Live Activity Masi Matang the Muslim Council na Thizilagani Haki Nupi Maruki Secretary Memana Tang Kunituida Press Club Pangto Kiba Seminar Aduda Mangon the Pau Pirakibani Numid Adu Tokiba Todu Nuaite Muslim Organization Karana Mangon the Sirum Maral Live Activity Kaitel Wafamasi Tunkoina Chanagadaba Ama Marilene Basina in Silaning Haki Aigi magi migi thidana aral hoi punama to sum thok minara kanda khageng saktam che khunai sida lebiri ba isa isu adagi civil organization sing mari leinabo authority sing loina makna ai koi punna tigat minara kanda sum thok minara ka nungai ba Kaithel ama lupi sing senda lambi na freely ojaba nusi chana jina na leba thai ki saktam do kai da ba ima sing na lawira kani haibi asadu da ngasi harau jai adubo ngasi ki kaithel ki saktam thugai ki base government ki khut yawi haiba se ngasi ki media ki sing ina maching tang di yam important oina phongdok jage School manak tafat haudi haidok pam oirak padiki parikha thariba mairoi sing da chauna akaiba pire hiram sida report ama Thaudo ase Imphal gi mayon makta da leiriba Ananda Singha Higher Secondary School da haukiba numit khraningi mamang gi thokpani ISTV News ki akhanaba team amana thijinbada Higher Secondary School asigi hek maning da leiba mayarop chawa pukhi ado phunaba gi damak phata haudi amadi apu masa haithabadagi hoje class 10 amadi 12 thariba mairoi sing manam namthiwa khangnaba machin mendona paikha thawba thengnarki invigilator taba oja khrana manam namthiwa sinamaram oiduna paikha thaba mairoi sing ana ek yawbada natana paikha hall manungda orakpasu yawi hairi thaudo asiga mari leinana school asigi principal K Sumatina manam ka hena namthiwa asina Masada Natana, staff sing Tatana Ana Ek Yaure, Hiramasida, Yangshin Minaba, DC Impal is Yauna, Marina authority singa, Aiba Chirol Piduna Wakat Krabasu, Nasi Pavakana Pangri, Loinana, Mairo Singi, Ano Sessan Lakoda, Pawasi Kanga Labadi, Mahiro, Tamina Malata, Skulasi, Mutkigadra Habi, Sing Nava Lady Harry. Atuvada Awa Singasiko, Nava Tavalokotana, Skulasibu can be Fondorogli. I school Manungsida, get example, the Alpamanam Manamiba, put Pamangam Dava. Masi one view hygienic hygienic kuzu kurumdari aduga Anand Singh Higher Secondary Academy si yam phajana ing na tapna direct na shugi maramda develop ta kholai school amani si muthat pige na prajamyam na muthat pigi pase prajamyam na kanbiu si jo ai request tawjare mit tagi pita na ai hygienic ai school si atupa tariba prakha center tariba ngang singsina machin men dana ngang magi maputungi punchile ka dulbe board ki exam council exam tariba sida mayum da kari tamangani madugi school di maha pa ki masakni sumayan khutsi melaga prakha kolom ji I na tamangani adi karamba matung da ta pa karamba tung da la pa karamba chhatra chhatri na state ming chaningani karamba mama pang si like tamba thaningani adu su Amaromda Masing Yama Mahirosing Tamliba Higher Secondary School Amaga Het Tainana Lokakom Oishinbagu Matong Ase Labak Tivani Mahirosingi in Biduna Atuba Mari Leno authorities in Masidagi Natonaba Tabo Packet Piu Haina Students League Manipuri Vice President TS Hemantana Mari Leno Singi Puning Chingsilagli Masigi Manam Pataudi Manamasina Sata Sing like Sutambada Yapuning Koidana Puning Sambangamdre Masinam Maramoraga Marina na ba authority sing na thuba matamda haiba phatawdi sing asibu lawthopiduna satra singda mai masing tambada ayat pa pan pibi dana ba student link Manipuri maikaidagi ningsinje NG Sanjoy ga loina na pawdam jeriba Richard Randan Imphal East
खुनाई दा अहोंग पुरक्सी हारबदी फजबवा ngang bakhatana yaroi naha singna lambi lamjaw da thoktuna miyam da para tambiba matam oire haina CPI Manipur State ki Secretary Dr. M Narana phongdokre wafam si All India Youth Federation sinra Youth for Social Science haibi hiramda numinini sathagada State Youth Convention da phongdokibani rumol theater da pangthokiba hudopki thormasida ambagi President Khaidimani AIYF Manipur gi President CS Saratsu Thoromapu Singoina Saryaki, Social Scientist Dr. Danabilaisam, Amadi Senior Citizen for Society General Secretary Professor Sadanandana, Resource Person Singh Oiki, Danabilaisam na Samazama Habasi Political, Social, Amadi Economical Oiba, Hiram Asina, Yosabi Makong Oina Savani, Hariba Lam Ohumasi, Tong Manadrabadi, Saukut Pamadi, Tangulay Taba Kunaya, Oibagamloi, Kunayama Homo Proxy Harbadi, Laybak Adugi, Miamda, Political Consciousness Pibachangi, Fundoki. Professor Sadanandana housing Lariba Manipur Kunai si Mau Model Tadab Kunai Moire, Masidiki Hongdon of Hunabda Naro Singi, Asoba Todang Lay, Kaidem Manina, Manipuri Kunai si Sasan Laitaba Kunai Moire, Levaka Sida Sasan Labigami Amata Tadri, Corruption Chang. Wangan kibana isu oina longna dre afab laibak sasana ma leiraba matamda da awon kunai mo porpanganguni masigidama hauji chatnariba electoral system asi hongdok bu mathau tai haiki se guest hoi kiba Dr. M Narana India da pangtholiba election singasi election ate festival ni masi you Haidokpa, Paisa Langtopa Amadi, Nongay Maru Utpana, Mapungori, Masregi Hongdok na Bohonabada, Nasingi Taudang Sawi, Lagli elections in the Nahasina, Afabawang Angduna, Lebegi Mahuta, Lamzau Sorok Chatuna, Mani Amasum Muscle Power Sinabayaroi Haiba, Aso Iho Sagat Pamatamore, Matam the own Mamadi, Afabas Hassan Propangoni, Tazi Haiki. It's all money power and muscle power, all in wastelands. Already, massive good convention. I government the name of the warranty. I think please go ahead. And the elections in Pishai be away. You have to be away. Aki Yahoo be away. Chuna Prajama Nagapam to the issue. Pishai and Pari Gazi. Now look for care in Tony. Manipur State Commission for Scheduled Tribe Bill 2014 garang Assembly passed out Kibagidama Manipur Sarkar Maruina Deputy Chief Minister Gakhangambo All Tribal Students Union Manipur na thagat pafungto kre ngasi atsungi office ta pangthok kiba pawmusu unabada Union Sigi President Muan Tombing na Singlamda Higher Secondary Tara Mari Leivasida regular oza Tara Tare khakna takpi tambiri masi matang da Education Minister na Mieng Changani Hai Khrabasu ngasi phawba thabakta pangthok tri Sahi Sigi Academic Session houdinga da Asumna Talib Davi Singh Sarkarna Tabak to Ontok Trabadi Mars Tara Mangadi Kongzang Horgani Haiki. As agreed upon by for conceding the Charter of Demands on All Tribal Students Union Manipur extend gratitude to the government of Manipur for relaxing the upper age limit by 8 years. 38 years for the general category, 41 for OBC and 43 for SC and ST. On a permanent basis for appearing in the recruitment exams conducted by the state government, MPSC. And as agreed upon by the Honorable CM and his cabinet colleague to fill all the backlog posts in various departments like GAD, JANIMS, Manipur Health Services, Home Department and Assembly Secretariat. The government is reminded to ascertain the number of backlog posts and serve notification for a special recruitment drive for ST at the earliest. Manipur State Minority Commission ki chairperson atu matamna sindoktuna minority Muslim singi maraktagi matik saba miyoi ama khalaga mapung phaba commission ama ohenbiu haina All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee na thokpa chirol man khangali minority Muslim singi MLA singnasu maslaming changbiu haidi Urub Maya Lekai the Nona Saba, Ivudo, Funal, Ningto, Tel Hibaki Sangler Nasi, Kairau Kendrick MLA, Karam Tamajitna, Sangakre, Sauko Tarangi Tabakta, Puna Sangmina Sihana, MLA Apil Tokre. Imphal West District Police Commando na RPF PLA active member ama Singmero mamang lekai dileba baragi yum amadagi fare Police Department ki PRO ki cherol amana farmio adudi huimi ningsel chahi kuntranipal apokpa Dixon ningsel Urkhol District ki Kangpat khunau ya hauzik na Singmero mamang lekai I bhara ki yum amadalai vani mana Haidorpuri Tangkul Avenue de leba Sukumaya Situng koba
मियो अमगी युमदगी किलो अमा मखाई लुम्बा आईडी अमा बैटरी सेट टरेट डिटोनेटर मंगा रिसीवर अमा रिमोट कंट्रोल डिवाइस अमा फंगे हाइरी इंटरनेशनल वुमेन्स डे ngasi मोरे ट्रेड सेंटर दा पांगथुक्रे चयोल ओम पांगथुकदब थोरम असि हौदोपगी थोरमदा मणिपुर कमीशन फॉर वुमेन गी मेंबर जुन रोज वांगखई आइस पेटेश्वरी देवी अमदी लीगल एडवाइजर एस मेघचंद्र सु सरुक याखी थोरमदुदा इंटरनेशनल वुमेन्स डे गी मतंगदा अखंग आइसना वांगांखी Alternative arrangement की वफम से मणिपुर सरकार ने हकसिन लौगदबनी मणिपुर में मणिपुर की युमलोनरी स्टेट सिंगदा शांति वारी सानदुना शांति पुरकपदी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा तरामना उई हाइना अमोकोक यूनाइटेड मणिपुर मुस्लिम वुमेन्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अमदी ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की अपुन चेरोल मना हाइरी मणिपुर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा मसा की मिंगसत तान बगी वखलोल थादोक्तुना अपुन मणिपुर अमगदम वारेप लौमिनरसी हाइरी सुंबई थोंदगी खाबम लमखाई फाउ मनुंगदा नियम कायने लफम कयादा स्कूल युम अमदि सेकोन सिंगबा सागलकपदा खाबम लमखाई मेरा पाइबी सुमरई थोंग मेरा पाइबी डेवलपमेंट कमिटी अमदि अनौबा इमागी मंगाल क्लबना अथिंगबा थमलखिबा वाफमबु प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेस ना थागतबा फोंदरगली हौजिक सानबि पावमु सानबी पाउद पोलो नुपा की टीम तरा नुपी की टीम मंगाना सरुक यादुना कुनमरी सुबह गवर्नेंस कप इन्विटेशन पोलो टूर्नामेंट अमदी तराहुमदु सुबह गवर्नेंस कप वुमेन्स पोलो टूर्नामेंट ngasi इम्फाल की पोलो ग्राउंड होख्रे मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन सिनो था सिगी तरह थोई फाव चथगदब टूर्नामेंट असि हदोपई तोरमदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम एमएलए के एच जॉय की सन्ना थोरम पुसिंगोई की टूर्नामेंट असदा सरुक यारिबा टीम सिंगी मास पार्क की सलामी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर न ओखी थोरम सिग मरि लेना गैखांगमना मणिपुर से अपिक पचिंग लेबाक अमा ओइजरबसु मसागी नाट कल्चरल हेरिटेज अमदी हिस्ट्री लेजबा लमदम अमनी लमगी पाक साव पिक्चर बसु मिसिंग यामजद्रबसु मालेम पृथ्वीदा चावरब खुदोल कया पिरी आर्ट एंड कल्चर की लमदा अमदे साना खोनबगी लमदा लेवा असगी सावर सावर स्टेट सिंगदगी मांगजिल थादनु चली मणिपुरी जाति सेमगतपदा मणिपुरी सगोल यावरलबनी लमदम से नाट की चनबी पुनमक्ता मणिपुरी सगोल मफम लेरिबनी अइखोइना मणिपुरी सगोल योखनबा मसिंग यामखलनबा होनब चंगी मणिपुर सरकार की माइकैदगसु हिरमसिदा थबक कया पाइखतबा होरे दरकार ओबा थबक पुनमक मिनिस्टर का तानर का पाइखन बहुनगनी हाइकी टूर्नामेंट से अहूब निमित के सानखिबद नंबुल मपाल पोलो क्लब बीना सिंखई हुनबा पोलो क्लब एबु मरी अहुमद माइथिब पीखी टीम मनिमुन अपीब चक्र मरी लोब फाव पांजिल अहुम चनदुना ड्रो चटपदगे अहाप चक्रदा नंबुल मपाल पोलो क्लब बीना पांजिल अमा चदुना मैच असि माइ पाखिबनी हयेंग अहानब ग्राउंड मैराब पोलो क्लब अमदी मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब सी का सानगनी अनिसुब ग्राउंड खुराई पोलो क्लब अमदी इबुदौ थांगजिंग पोलो क्लब का सानरगनी मालेमदगी खुंगुल मुतखरबदी लमदम असिगी इहो ले हाइरी बक्सबोल कांगजै पोलो सु आथा लायक्तब याय मरमदना अखोइना मणिपुरी सगोल योखननबा मसिंग यामखननबा होटनबा चंगी मणिपुर सरकार की मैगैदगी सु हिरम मसिदा थबक पाखत हौरे दरकार ओइबा थबक पुनमक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तानादना पाखतनब होने जगनी थांग केंद्र की एमएलए टी मंगी बाबू की मियंग मखादा यादा कांगसोइबी मपाल सिंदुना थाम चुमना चथरखिबा फुटबॉल कोचिंग असि कांगसोइबी मपाल ग्राउंड लोसिनक्रे कोचिंग असे सानरोय हुंफुना सरुयाकी क्रिकेट मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंदुना लुवांग संगबम की लुवांग पोकपा क्रिकेट स्टेडियम दा टीम मापल सरुयादुना चथरिबा फर्स्ट प्लेट टूर्नामेंट किंग असि सानखिबा मेस्ता मॉडल क्लब सिंगा मखाना ESU वांगखैबु रन हुबुद्रा द माइथि पिख्रे मॉडल क्लब सिंगा मखाना टॉस कमरा आहान बैटिंग तौखिलोन अपीब ओवर 35 दा विकेट 3 तुरगा रन चामा मरफुदा माथोय लौखी मसिगे पाउकुमदा ESU वांगखैना अपीब ओवर 35 दा विकेट 3 तुरगा रन चामा कुमाथोय खक लौखी मॉडल क्लब सिंगा मखागी सिग्नल ना बॉल 35 दा रन यांखै मरी अमदि विकेट मरी लौद्र मैन ऑफ द मैच ताकी थासगी तरुकता क्राउ खमनांग लेरक अमदी WCA तेरा एंखोम लेरक सानगनी टूर्नामेंट असिदा मॉडल क्लब सिगा मखाना पॉइंट कुनिपाल थाउन पॉइंट कुनमरी अमदी क्राउन पॉइंट 13 फंगुन आहानबा निसुबा अमदी अहुम सुबद लेरी
Hockey Hanju Naha Amadi SYUC Usikon Anisba Y Rasmani Hockey Tournament ki semi-final sangkre YCCIC Amadi KASWC Konta Alub Nasindra Y Brazamani Ground the Team Traum de Nasru Yadrun Sathariba Anisba Yumnam Rasmani Memorial Invitation Men's Open 7A Site Hockey Tournament ki Sisani ki Umsuba quarter final match da Hanju Naha na host team YCCIC A Konta Alupu goal Mari of the Mighty Piki Mari Suba quarter final match ki sana kibda SS Sarangpat amadi SYUC Usiko normal time da Panjal amata chanaba ngamdabadagi penalty da SYUC Usiko na goal mari ahumda Mighty Piduna semi final sangkibani Laima Popam apunba sanari lupa sinura lupa sigi ground da team tarat Taruk Nasaru Yadrun Sathariba Taramapal Suba Lasan Sports Meet Amadi N Sandresor Memorial Night Site Open Football Tournament against Sani Kiba Ahanbe Ground da Wafa Wangwe Amadi Lisbon Luang Sangbam Golamam Sana Drochat Kre Anisubad Ground is Sana Kibda 10-star fighting Gana KYC Kainobu Goal Anisuno the Mighty Fiki Hayang Ahanbe Ground da IZ Enterprise Tinungai YU Khasanjamam Sanagani 26 Sector Assam Rifles Himakada Kun Suba Assam Rifles Sandal Sinduna Mamang Thagi Kuntarukti Team Kunna Saru Yaduna United College Lambung Chandal Sathar Kiba Aniswa Chandal Football Cup Ngasilu Sinkre Losimi Thoramda 26 Sector Assam Rifles Commandant Brigadier Razib Mankosia Amadi Manipur Saknar Football Sanaro Rene Di Amadi Assam Rifles America Suruyaki Ngasi Aruba Numit Ki Sanaki Bada Ningam Memorial Team na Chumbang Youth Club Panjil Manga Anida Thuiduna winner Oikre winner Orba Team da Trophy Gulena Lupa Lisingkul Amadi Rana Saptarba Team da Trophy Gulena Lupa Lising Tara Kusinaki Thasi Kunmapal Liki Kuntra Fauba Hyderabad Ki Sports Authority of Andhra Pradesh Indoor Stadium Sarunagar da Pangthokodoriba Yankai Nithoi Suba Junior National Bodybuilding Championship Saru Yananaba Manipur Team Slam Dynamic Trial Selection Thasi Nepal Nungtil Pungani Tavatamda Kumalampaki Amba Office the Pangtholgani Saru Yaningba Bodybuilders na Master at Fog Manunda Amba Office of Kumaro Kambuyagani Haina All Manipur Bodybuilding Fitness Association Publicity Secretary O Prem Kumar Chirolamana Kangalakli Jenokov Hero Foundation Namadi Tapasfanas Tabungkoki Tapasfa Ground that Team Nifuna Saru Yadun Satariba Anisuba Zeno Corporate Football Salenski Sanaki to one by messing the Endeavor na Caesar Ebu Gold Marisunoda LYS na Kongkham Electronics Goal Ani Amada Caesar B na Amzu Goal Taranito Sinoda Amadi Croc App Sina Indigo Goal Mari Amada Mighty Vikre Hayang Ahan ground the Zem Stress Amadi Sajal Sang Amada Sanagani and Sub ground the Infal Hospital Amadi BSNL Sanagani Sub ground the Barti Amadi Saron Industry Marisub ground the SS Sound Amadi Ear India Sanagani Housing Nasiga Ingasagi Pau ICR Lampel Party Fangba Pau Gimatunginang Asi quite Saba degree Celsius Kunipal Dasmik Tare quieting ba degree Celsius Nepal Dasmik Taru Nungsisia Wising Manisang Ayuk the Chada Perfum Doi Nungtilla Chada Contra Nepal Nungjuchang Nil Housing Arubida Maru Pau Omona Tourism Mari Lenaba Tuan project home Sanaba Chief Minister Amadi Bharat Sarkar ki Tourism Secretary na Jatra Hun Kre Delhi de Leba Manipur Bhavan ki Lamang liba si numit tara mangani manungda Manipur Sarkar na white paper mo puthok trabadi MSF na khongjang singgadori amasung Congress Party asi ngahak ngaki khalag lingkhat kiba party na te miyam gi ihong na lingkhat kiba party na Deputy Chief Minister ka kham na phungdokre Hausi ko in ISTV News matang solution jare meng tabiri sumo mo kana khurum jare